uNkulunkulu oyingcwele umhambi wamaNazaretha umsa wakho Nkosi nothando lwakho ngicela Nkosi ukuba nike Bhathi abayingcwele bakho njengoba bengcwele ngeparadise balinde ikhona abanye Nkosi bafika bazile nabo abangakwazi Nkosi ukuthola izinkonzo zaleli bandla ngiyakukhumbula omunye umame oke wafika phakathi kwethu esuke eNorthwest kwakuJanuwari umhlangano uyehlala uthi mangibela ngiyofika inkonzo yeSabatha kufanele ngibe no-300 ukuze ngikwazi ukuthola inkonzo yeSabatha bona labo bantu Nkosi phakathi kwalo muzi bazofuna wena ngcwele yezingcwele ela Nkosi ungilondoloze njengabanye Nkosi othi uma bemile kule ndawo balondoloze lezilozi zabayingcwele bakho amaNazaretha akho aba ezilozi zabo zingilondoloze njengabanye ukuthi uma bebhekile kule ndawo balondoloze sisemkhosini oyingcwele kumhlangano omkhulu kaJulayi kwakukhona kulo muzi ngesikhathi seNkosi uThixo lenkosazana insizwa kaShezi nesizwa kaJona bese belalela oyise walensizwa esisawo lapha esasindaweni saseMangweni babona phakathi komkhandlu useneminyaka ethile emhlabeni usoheleni olele Nkosi kubantu abayosiza ngesikhathi etiyamthathelela kanonjovu naye uyasikelela bafuna ukufika kuyena wanyamalala phakathi kwabantu lapha yithembulo nyathini insizwa yeSabatha ngeSabatha uma iphuma ngaphambi kwetekisi yathathwa imoto yadlula emhlabeni uthe umaya kulo muzi uzongenisa umhlangano lapha ezansi elayithisa isimile ithuli lidelizwi eliphume Nkosi ngoba izwi lalalelwa la ekhaniya umele lo mame uyolindela la ungenisa umhlangano wayeselalela umyeni wakho uNdlovu uphakathi elayithini ulindele ungenisa umhlangano usihlanganisa abantu bonke uhlanganisa abantu abanakenda nabantu abangaphesheya kwethu bayeza labantu abasebenza umuzi abalelo mthuneni lomhlaba bafike babe lasesimangweni lokuze seke wathile sisini balinde inhlobo zabo ngoba bangene nazo phakathi komuzi uphakama sabela wena sabela wena
elamuthi yayizile igama umkakhe wakhathazeka isigwetshiwe lesizwa wakhathazeka umkakhe wasukuma waya kumshumayeli ugumele Shumayeli wenkosi umyeni wami uboshiwe futhi segwetshiwe ngicela uba uNkulunkulu amsize ngoba ngazi ukuthi ingane zizofunda kanjani wayesethi ukhuleke ngizofika ekhaya ngizokwenza inkonzo ekhaya wayesekhona ihlobo zami wengeke ushembe wayela ngoba njengoba lapha ekulindini usamhlabeni wonke amen uma fika waphize akhuleke amngelise nomame abesekele ukuthandaza akhulumana nezinkonzo abuye aqala inkonzo athi mayengikaza lapha ukuthandaza bese mhlawumbe bangukele athi wemkhize uyapheleka ekhaya wayesethi mawusana nenkosi waphuma wahamba ukukhize naye uzizwe nimnalaza niwakhize uyapheleka ekhaya Amfukamsihoshwa. Ayikholisa lishuka zilimoshwa yokuyeka namphezulu. Iyana naye yabona wena awulazi nje ukuthi. Ngabe kubenyezo izukulo lokuchaza le. Yeke silale wena. Phila lizwi. Nikho wakhiza akwasike nasejini bosafuthi. Ngoba vele dala. Yezwa ubona ukukhuluma ngaphezulu bese kuthi waphanuka uhanjiswe ekhaya amen wanuka wayengena ngomncane ngahululeka mbisela ekhaya ngokuqolelwa uma efika samweni uyakhuleka emzini wakhe umlapha ngaphandle uyakwasha uma ephenduka umyeni wakhe wabaleka wangena ukuyeka phansi noma umlapha asamdinga noma umlamlendisa kukhona abuyalandela uma bengena abakakahlelezwa ukuba mngane cishe siyezuqoqoqo ngesikade amuyu mane uyukethi namadosika nababeka bambona Sasabengelala. Uthi ukubale. Yizo abantu abazobona ufike babaleka. Ufike kushebe ebusuku. Wathi kulungise itiye namakhekhe wathe uzobula. amen
Verse 7 uthelelozwi baba yizwi lomshumayeli okadela inhliziyo ufika wavula inkonzo kwasekuwemkhizo kwemkhizo yokuphileka ekhaya kwaphuma hamba tisale nkosi bangcwele phambi kaNkulunkulu njalo yesisebenzi noma 28 weqale verse 3 weqale verse 6 verse 3 kuya verse 6 siyabonga shehe wezweni yakhumbula kancane Nkosi usebenza bazo use umzimba wokuqala Nkosi baba mkhulu lesikhathi elizalayo wahamba ngenyawo wazofika eFamiliya abasentsha leli banga bayalazi eyogibela isitimela esiza ezoqala wonke umsebenzi uthi baba wathi waseseleshi wayebona phezulu emkhathini indoda ibele inkabi ehashi ithatha isidula somkhonto kwasekufika ensizweni yafuthi khona yona ke kulokhu kuza wahamba insizwa igijima ngehashi ewaphelelwa waphe ndabazo yafikelela yashona ekhaya indodakazi yakho usibani bani ikhulekela lezizathathi yaphathazeka phansi edwaleni yasithuka wena kunoza ngomthesabilities wasuka ngomthwalo wamthesel wena uyena muva uyila ngabantu wena labo sihlale ngikuba ufika phaa uthi mabe ukhona lo oninyalele ingane hambe emthubeni uyawubisisa amanzi ubuye uze nawo lapha kini ukuthoba umntwana waphuma manje ngemva kokuzuku engayiqondi le nto wahamba wenza wabuya wayethatha izilungiselelo wasungula wayethoba engabenelilapha ekhaya uthayineke wasekhiphithi ubephaketheni wamukhu umntwayinceba wayethatha isisuku sakhe kamamkhwana wakhafelela amakhaleni asemlonyeni wayesebiza ngegama lakhe wathi Zoni wathi Zoni wathi Zoni wasukuma wahlala ngezinto Ezekiel 28 verse 3 uPawuli ebekashile isifungo semfundo abebhekile empilweni waphuma inyoka ngokufudumala yanamaphela esandleni sakhe lesifo abasezweni sebebonile isilwane sijike esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi impela lomuntu ungumlali noma esilile elwandle iqiniso ayivumi ukuba aphile lesifane kepha wasiyesilwane empilweni engezwa ala lesifane kepha babheka bathi uza kuvuvuka
umupawulo ngokumlikina inyoka eyilikelele emlilweni balindele ukuthi uzovukana noma uzowaphankana ngesikhathi kungenzeki lokho bacabanga isigameko esikesamehlela basebenzile umuntu impela ukuthi insizwa kaShangane senzohlala phansi banjwela inkosi yethu esesebenza insizwa kaShangane usibusiso isadoni ngokusebenza ibuyela lepheshana lwakhe iyosebenzela khona uthela ngonyaka ka-2015 ngoMeyi epheshana kweyilwakhe wasebenza wamanzi wahamba wathatha amanzi wawaphuza ikhanda elilodwa ilithema lehla lapha emzimbeni lase liyaguquka lapha endumitshe lehla kwazizwa lapho lapha engqondo laphuka ngomgogodla lafike lahlala lapha emahlombe lase liyayima wayesebathaka izinsuku zokusebenza vele phesheya seziyaphela wabuye wenze khona unenhloso yokuthi uzobuka ibhola isabatha kwamcela ukugula wahamba wolala wangabuka ibhola ngokusebenza Punya ziko. uma ngolweni esitolo wenzelawo Azikho. baphuma abantu bakathola ukuthi njengoba lo muntu uyagula base bemthuthumisa esibhedlela esashaya bafuna bamnilonga odokotela bathola ukuthi unesifo senhliziyo insizwa yakhe ivuvukele insizwa yakhe iblokile insizwa yakhe ihaka baba bamthatha bamdlulisela esivini nabo babheka ngobabo bathatha ngamehlo izivukele isiziblokile isishaya siyabasuka sithathu basebenzisa ubusiso lensizwa nayo sakwanele sithatha sicela ukuba uvumelane nathi lenhliziyo sikhiphe bese sifaka inhliziyo yenziwe ngezandla abantu bayibiza leyo wabuza usibusiso siyabasuka sithupha wayeseyisebiyeka wabuza usibusiso ngempumelelo yakhipha inhliziyo yakhe emvelo wafaka inhliziyo yenziwe ulama waphumela wamabukhala wahlala njengojuni uphakathi basebika omunye weyihlobo zakwamcela ayomlapha naye ngamakhambi endabuko nomuntu engikhuluma ngayo wahamba yamlapha phela bekuhlala wani kuJulayi ka-2015 umkakhe wayesehamba wayomhlela enyangeni ukuthi ngicela kwakhe ngiye naye esihleni sawukunyazi sokobule Nkosi ngaphandle kwakho Inkosi
Fernando. Ngesikhathi sakhinyako efiye Nkosi incwadi yakho. Ibisithi Nkosi wena ukuvumeleka nodokotela baphile bamtshengile mina. Bebona umjalo mina khona. Ukuthi lenkinga esifo sempilo. Ngizokwenza Amen. Leon is here.
kwanele siyazizwe kodwa Nkosi ngikubekela uqobo lwami ngikukhokhela Nkosi ungaphunyuka esandleni sakho yenzeka umuntu mayeguqa njalo la asilesele uqala nesindina abanazalethi kukombele kulala zizwe izona ngoba sosondaba esizwe besesekhona yini ngokusekeke baba tonke balelobona besibusiso lo shaka kukhuluma ngayo umfundi sizozongena sikufike sizifake eyakho wathi abelungu odokotela bathi angibokhala ibhidri ukuze ube namandla wayifaka ibhidri kuyena wathatha lejobo wayijobo wasebenzele waphuma wabuya nembandage nomjobo nomuthi wafika umjobo lamakhulu wabandisha wasebenzisa nomuthi wayiyangena usibusiso kwazi ukuthetha emhlabeni kuyidesha
Saudara Fuman Diwani, Saudara Sini,